Reka mbaramutse amahoro y'Imana. Reka mbifurize kugira amahoro n'imigisha muri byose aho muri hose. Abari mu gatondo mbifurije kugira agatondo keza, abari ku mugoroba nabo nyene bagira umugoroba mwiza n'ijoro ryiza. Uwo bari mu bihe bitamworoheye mu bibazo no mu ntambara nawe nyene mwifurije kuroranirwa, mwifurije kugira ngo ibintu bigende neza, kuko dutegerezwa kwama twizera neza yuko imbere ari heza, niyo ntumbero twihaye. Hama rero ni Jane Hatunga nongeye kugaruka nshima Imana muri byose aho Imana igejeje ikora tuyishima, kandi nongera mvuga ati uwo bitaragenda neza nawe nyene dufatanirize hamwe gukomeza gusenga no gukomeza kwizera ku buzima bwiza buri imbere. Uno munsi nongera kugira ngo twibukiranye ibyo tumaze imisi twiga mu nzira igihumbi twihaye kwiga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, tubeho mu buzima bwiza nk'uko twabyiyemeje, niyo ntumbero yacu. Muribuka ko ubushize twize inzira ya 13 ivuga ngo ugerageze uko ushobora kose ukore ikintu kiza buri munsi, ikintu ciza kikunezereza ariko kitakunezereza mu nzira mbi, kitonona ubuzima bwawe. Kandi twongere twibuke yuko ubuzima twavuze ko atari ubuzima bw'umubiri gusa, harimo ubuzima bwo mu mutima, ubuzima bwo mu byiyumviro, ubuzima bwo mu mutwe. Ikintu rero tugerezwa gukora imisi yose gitegerezwa kuba ari ikintu kiri bwongere ibyiza mu mubiri, mu mutima no mu byiyumviro, atari ikintu kiza kukonona, atari ikintu kiza kugutera ubugwayi, atari ikintu kikonona mu mutwe. Mbega ukuri uko ushoboye imisi yose wamukora ikintu gifise ico congera ku buzima bwawe. Hama uno munsi tugomba twige inzira ya 14 kuko dutegerezwa kuziga zose, tukigishanya, tugahugurana kandi tukiyongereza ubumenyi uko dushoboye kose mu bitabo dusoma, mu byo twumviriza, mu bandi bantu tuyaga. Uno munsi rero twiga inzira igira 14. Iyo nzira ivuga ngo gira imyumvire yagutse, gira ibyiyumviro byiza kandi ukure mu byiyumviro byawe, ntiwame uri hahandi. Kugira imyumvire yagutse, kugira ibyiyumviro byiza, ibyiyumviro bizima, bizotuma ugira ubuzima bwiza, bizotuma ukomeza muri iyi ntumbero twihaye yo gukomeza tuja imbere no kugira ubuzima bwiza. Imyumvire yagutse ego byangoye kugira nshoboye kuronka ijambo ryo bivuga neza, ariko gukura mu byiyumviro nukwama wumva neza yuko ibintu bishobora guhinduka, kandi ukama mu byo uteganya, mu byo upanga mu buzima bwawe, ugapanga gukora ibyiza no kongereza kurushaho kuba byiza. No kuvuga muribuka ko uje twavuze ati ugerageze gukora iciza uko ushoboye kose, koresha ingufu zose ufise, ukore neza uko wabipanze buri munsi. Niba ushoboye kubyuka ugerageze uko upange gukora ibyiza ntupange gukora ibibi. Imyumvire yagutse rero umuntu yifise ni wa undi yamapanga yuko imbere ari heza, akamapanga neza yuko ibyo yokora byose no munsi n'ibyanka bikagorana, akizera neza yuko niyongereza ingufu, niyasaba ubufasha aho bushobora kuboneka hose, niyakora uko ashoboye kose, ejo bizoba byiza. Ntambe afise ibyiyumviro byawe bindi biguma hamwe bivuga ngo biranse nyene ubwo ndahevye. Oya, nta guheba, twe ntitwifuza guheba. Icyo dushaka guheba gusa ni ibibi, ibyiza no kubibandanya kandi tukarushaho kubigerageza gukora neza. Aha uyu mugabo yaravuze ngo ikintu cambere dutegerezwa gukora kugira tugire imyumvire yagutse ni ukugerageza gutoza ubwenge bwacu. Ubwenge bwacu ni ikintu gishobora guhinduka kigakura bivanye n'ibyo ukora, bivanye n'ibikorwa ukora, ego cane n'ibyo urya n'ibyo unywa, ariko imyumvire yagutse ni mu byiyumviro byacu, byo bitanga ibitekerezo. Iyo wizeye neza ko ibintu bishobora guhinduka, ukora no mu ntumbero kugira ngo wongereze uko ibintu wokora birushaho kuba byiza, ukiga ubwenge, ukengereza ubumenyi, hanyuma ukarushaho gukora neza. Ubwonko bwacu rero turashobora kubutoza. Iyo witoje gukora neza, ukitoza no kwizera ko ibyejo bizoba byiza, nta mpamvu yotuma ibintu bitagenda neza. Niyo mpamvu rero dutegerezwa kubyitoza imisi yose, tukama twitoza gukora neza kandi tugatoza ubwenge bwacu yuko bihinduka. Ikintu cambere rero iyo umaze kugira imyumvire ikuze, ukagira imyumvire yagutse kandi ugakora uko ushoboye, ugakomeza kwiyugura ubwenge imisi yose, uzobishikako uko bukeye nuko bwije, uzogenda ugira icizere c'ubuzima bwiza buri imbere. Hanyuma kandi tukongera tukavuga tuti imyumvire yagutse iyo umuntu ayifise yama yemera neza ko ibintu byose bihinduka iyo yize akarushaho gukora neza nk'uko twabivuze n'ubushize. Guhindura ibyiyumviro byacu birakenewe, tugahindura imyumvire, ntitwame turi hahandi, ntitwame dukora bya bindi twamye dukora ikindi gihe. Oya, ahubwo tukama twiteguye
guhinduka tuja heza tuva mu bwiza tuja mu bundi nk'uko twabivuze. Abantu bafise imyumvire yagutse bama bafise icizere c'ubuzima buri imbere. Nimba uno musi agerageje bikanka, twaratanze akarorero k'abantu bacuruza, nimba ucuruje uno musi bigahomba, ejo birashobora kunguka. Nimba kurera abana wahuriyemo n'ingorane ukaba wagerageje bikanka, abana bakagorana, komeza ugire icizere, komeza ukore neza, komeza ubagire inama, komeza ubigishe, imbere birashobora guhinduka byose. Tubihabwa na wonda duha inkomezi uko bukeye nuko bwije, cyane cyane ku basenga yuko twama twizeye neza ko Imana ishobora byose, kandi tugakora uko dushoboye, tugakoresha ingufu zose nkuko twazihawe. Abantu bafise imyumvire yagutse nibo abandi bataguma bihebuye, kandi niba abandi bama bizeye ko ibintu bihinduka bikaba byiza, niba abandi iyo bukeye mu gatondo babona ko ari iyindi opportunity ibonetse. Uko umunsi uhindutse niko n'ibindi bintu bihinduka, uko ipaje ihindutse niko n'ubuzima bushobora guhinduka bukaba bwiza. Imyumvire yagutse ituma udakomeza gucika intege z'umutima, ituma ukomeza kwizera, ukizera ko imbere ari heza. Hanyuma kandi hariho amajambo nasomye mu gitabo yerekana ko umuntu afise imyumvire yagutse dutegerezwa kwitoza imisi yose kugira ngo tuyagendereho. Akarorero bavuze bati aho kugira wame uvuga ngo biranse ndahebye ndekeye aho, oya, ahubwo vuga ati nzongera ngerageze ndusheho kubigira neza kurushaho. Aho kwama uvuga ati amakosa nakoze niyo yanteye ubuzima bubi, byararangiye, ntibishobora guhinduka, oya, ahubwo uvuga ati nakoze amakosa nibyo, ariko ejo nzokora neza, ibintu bizorushaho kugenda neza. Wame witoza, utoze ubwonko bwawe kuvuga ibyiza, kwiyaturira kw'ibyiza, ariko kandi ubishire no mu ngiro ubikore. Ntuze wiyumvira ko ico wakoze nimba cabaye ciza ngo uvuge ngo iki ni ciza nahejeje birarangiye, oya, ahubwo uvuga ati nokora iki kugira ngo ejo kibe ciza kurushaho. Rero komeza ugire imyumvire yagutse, komeza wumve neza ko ibintu bishoboka, ko ejo byorushaho kuba byiza. Aha hari liste y'uyu muntu yashizeho akavuga ati ntuze uvuga ati ndahebye nimba byanse uno munsi ndahebye, oya, ejo subira ugerageze, hirya ejo wongere ugerageze, cyane cyane wugure ubumenyi bwawe, ubwagure ibyiyumviro byawe, ubyagure, uzobona ukuntu bizohinduka bikaba byiza. Aha rero n'icegeranyo c'uko uyu muntu muri iki gitabo nasomye uyu muntu yavuze ibyiza utegerezwa gukora, uko utegerezwa gutozwa ibyiyumviro byawe, ukamenya intumbero y'ubuzima bwawe aho buri ko buraja. Twarabivuze ubushize, utegerezwa kugira intumbero, ukamenya aho ugana ni hehe, ukamenya ibyo wokora byiza n'ibyahe, aho kuri ubumenyi kugira ngo ubuzima bwawe bwiyongere buri bwiza, ibyiyumviro bibe byiza, wama ufise icizere c'ubuzima buri imbere, wame wizeye ko hari imbere ari heza. Nuko rero komeza ukore neza cyane, byose birahinduka, byose bizohinduka ukoresheje ingufu zawe zose, ugakora mu ntumbero nziza, kandi ugahora wama uharanira gutera imbere, wama kandi usaba inkomezi kuri wa wundi aduha inkomezi muri byose, byose bizoba neza. Murakoze cyane, muhezagirwe kandi mugire ibihe byiza. Abafise ibibazo mbifurije kugubwa neza no koroherwa muri byose, ubuzima bukaba bwiza, ubuzima bukarushaho gutera imbere. Murakoze cyane, muhezagirwe. Bye.